أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. Gospodaru naš, mi uistinu vjerujemo, zato oprosti naše grijehe i sačuvaj nas patnje u vatri. Amin. Ova kuranska dova jedna je od mnogih kuranskih dova koju je lijepo i preporučeno svakodnevno učiti ili u namazu. Primijetit ćemo da su u ovoj dovi spomenute tri glavne odlike: potvrđivanje vjerovanja, traženje oprosta za grijehe i traženje zaštite i spasa od vječne patnje. Oni koji su upućeni u vjeru posjeduju znanje i mudrost, znaju da je prije svake molbe upućene milostivom neophodno priznavanje vlastitih slabosti i potvrđivanje svoga vjerovanja. Jedna od najljepših stvari koju milostivi voli jeste da mu se njegov rob približava dobrim djelima i da bude u stalnoj vezi sa njim. Poslanik alejhiselam nas obavještava koliko se milostivi gospodar obraduje pokajanju svoga roba kada ovaj od njega zatraži oprosta. Enes ibn Malik, najomiljeniji drug Allahova poslanika, pripovijeda da je Muhammed alejhiselam kazao: Allah dželle šanuhu se obraduje pokajanju svoga roba kada se on pokaje više nego što bi to od vas neko učinio kada bi putovao na devi kroz pustinju pa ju izgubio, a na njoj mu sva hrana i voda, pa ju dugo tražio i izgubi svaku nadu da će ju pronaći, a potom legne i zaspe, a kada se probudi odmah skoči, uhvati je za povodac i uzvikne: Allahumme ente abdi wa ene rabbuk. Allahu moj, ti si moj rob, a ja sam tvoj gospodar, pogrešno se izrazivši od silne radosti. Čovjek po svojoj znatiželjnoj prirodi želi da proba mnogo toga u svome životu. Ta njegova radoznalost i zaborav da mu ipak nije sve dozvoljeno dovedu ga u situaciju da učini nešto što nije smio učiniti ili izostavi ono što je trebao i morao uraditi. Takav postupak naziva se grijeh, a prema riječima Resulullaha: El ithmu ma hake fi nafsike wa karihte an yatla'a alayhi nas. Grijeh je ono što te tišti i kopka u tvojim grudima, a što ne bi volio da drugi ljudi za to saznaju. Neko će kazati: ako se pokajem za svoj grijeh, ne znam kako će me ljudi u mojoj blizini prihvatiti. Pravi vjernik uvijek nastoji steći Allahovo zadovoljstvo i njegovu naklonost. Jedna predivna mudrost koja se pripisuje imamu Šafiji kazuje: Ridan nasi gaja la tudrek, wa rida Allahi gaja la jutrek, fetruk ma la judrek, vadruk ma la jutrek. Zadovoljstvo ljudi je cilj koji se ne može dostići, a zadovoljstvo Allaha je cilj koji se ne ostavlja. Zato ostavi ono što se ne može dostići, a nastoj postići ono što se ne ostavlja. Nakon počinjenog grijeha čovjek ne smije biti ravnodušan, ali isto tako ne smije ni izgubiti nadu u spas na budućem svijetu. Da onaj koji je počinio grijeh nije zatvorio sebi vrata dženneta i da ne smije izgubiti nadu u Allahovu milost, saznajemo iz mnogobrojnih kuranskih ajeta, a ovom prilikom navešćemo jedan gdje milostivi poručuje: reci, o robovi moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost, Allah će uistinu sve grijehe oprostiti, on uistinu prašta i samilostan je. Gospodaru naš, mi uistinu vjerujemo, zato oprosti nama i spasi nas od patnje u vatri. Amin.